startujete Uznjak, dakle Planić je top Zagrebu, pripremio Milan Palčić. Pojačaj malo! Slobodno se ide. Ne, ali samo dajte li. Samo da posljedno. Malo pojačaj se! Franjo! Nogice, a? Nogice bi volio. Sjedi! Ono malo se pojačiti, ne bi se sad ne bi uopće volio. Ima tamo. Ajmo! Bravo! Uznjak je dodao pozornicu, se kako bez kaznog dora u 67-12.